Želim sada da se također osvrnem i na jednu situaciju koja postoji u našoj zemlji, a tiče se toga također u kakvom kontekstu se te mjere provode. Mnogi od vas su imali priliku da vide u javnosti i napore koje ulažu mnogi, naročito mladi stručnjaci koji su se uključili u proizvodnju različite opreme, u prvom redu ovih takozvanih vizira za zdravstvene radnike i za druge. Već sada se među njima u toj zajednici u jednoj mreži koja prostire se na čitavu Bosnu i Hercegovinu javlja određena rezignacija i ogorčenost. Jer ti napori do sada nisu na adekvatan način uvedeni u sistem, nisu priznati u smislu toga da se njihovo djelovanje olakša. Tako da mnogi od njih, čini mi se, imaju već dojam kao da rade mimo sistema i mimo onoga što rade nadležne službe. To me nekako bolno podsjeća na ogorčenost koja se može često prepoznati kod ljudi koji su iz rata u Bosni i Hercegovini koji smo imali, izašli sa posttraumatskim stresnim poremećajem. Postoji čak i jedna koncepcija o takozvanom posttraumatskom ogorčenju. To je nešto što će nadležne institucije morati u ovom slučaju što prije adekvatnom reakcijom da spriječi. Sada se na terenu i po najmanjim mjestima u Bosni i Hercegovini javljaju ljudi koji imaju velike resurse da budu od pomoći. Ovaj sistem se i generalno, ali evo ja ću govoriti iz ugla zaštite mentalnog zdravlja, mora što prije orijentisati na to da integriše sve te dostupne resurse u interesu građana.